upasangi batungan naga na pangulo ito pandritata pangulo apa pasal ako makasibya ko kude mulai paringarang mataruna sa bade mato mulai ya kude mulai patung kayo koroko musuyo unanya kedomo apa namon rima pasisingkaro batungan naga ang kay asisumpungan na ate di takbiratul ihram loripon na ya ko kata bereki aja lalu talapas ang paringarata yaitu asisumpungan na ate loripon na kemudian yang kedua iya kana budo iya kana stain pangulo na ate lokupon tak bagi dua kutu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nomor talwi batungan naga alat tukan nananya baraka na tajallo kang ilalang onrong masalama kang ngalita di batu masahadat tanya elo na panitia elo na jamaah angka biasa tallo ipakang kabatallo ka ipatatong itu adalah sebagai simbol pelaksanaan maulid de na marigaga yang penting de tak kada mesti pa ang kabatalo ka ko mamulu itawe apa iya mako ko apa bu ina mo pantim manijajito betungan na aga itu adalah simbol lahiriah rigau angka na ilaksanakan maulid secara lahir na yakiatannya ia tujuan tanya talo mancaji tujuan tanya soko mancaji tujuan pokok na yakia ia angka mancaji tujuan utama hakikin na yasange mauli ia naritu pekku care nipat di bola ampe madecin na nabita imma ginako lapak lilenannya dua talu ampe kedo makiada angkewat dingilaksanakan rilalan na kahidupata nasaba iya mi ang kataupat di boleh nabita na rekonulle warak kang iaga mancaji purana palabangan nabita rilalan na atutungan linoy situngan na malom masakka agaga yon ripatapay ajewe nan niya mabela allalangange na niya kiatasangi mabela allalangat takolino labbi pibela na allalangat takusurumun rin na pong Allah Ta'ala siaga to allalangang yokolino cedemi bahkan menurut siaga egan na pendapat na tau pandritata leteng bawa siratal mustaqim telus sabbu itau yallalangi na pawat dingidapi capak na yana tu ampai makadana bitta mega umakku mangilau okko surimunri na po Allah Ta'ala natama bawa na naraka aya na nolay leteng siratal mustaqim on rosesana na yatomi wat ditau angka manyaman nola letengi siratal mustaqim ya ko ikaji kita na tau pandritata 10-2 tawat di mola iya roliwa lasina naolah 10-2 tau tapi ya ro 10-2 tau pak betungan na ampe ya ro ipakang karona yola ya ro salah satunya adalah salat berjamaah ya ko yulle pananungan ibere jamaah ya na tu tau magampa mole letengi siratal mustaqim yang kedua tau angke pananungan iya tu sininna rilalanna tutungan na denang kana lapasang iya sange jenne na iya to na watan na pak jenne ko meloy pananungan na sabak iya jenne talun rupa wita nomor di angka jenne mapaka baru ya sange mapaka baru jenne angka mo pa jenne na to mak jenne purek masam pajam mangaribi to mak jenne napa masam pajam mangaribi dena rusa jenne na tamai seto losi mak jenne napa to masam pajangi saya ria sama paka baru jenne desa na batal jenne ya kodeta jenne dena marigaga angkami agaga de patule dapi apa iya tu agamata makadami ma iya ciori nabita dena to makadami padai apa dia tu le padai ya curi ya sangi macio ko nabita mega rupana angka tau macio macawe angka tau mabela-bela angka tau liwat belan angka tau pusah kama kiro betungan na macio mana mota yang kami tahu dia na lepa ya kacuran na ko nabita kigana ya na tu cicang ya cuku cica cenga na jaji sampajana ya na tu tau lepa apa angka lalu makoko natamay kampota aja no jallo kang onrona tapi angka matamay kampota saya sudah mendapatkan beberapa informasi maka nih gak tahu sampaikan nggak maka dan kaje paham aku tapi perlu ku sampaikan maka dia ko seleng ya sangalewi ya kecur nabita ya ko sampajan nabita ya curi talupa tu napasuku lepak lillah atau ati nasabak paringarang itatongang nasabak pangkau kang ya kong kata tu dak ba mitah kajan nak maringaran nasa nyali nama sampaja tau tapak korok mi itu tanya pas sampaja namu bacaan na sampajang ina baca kode na tatongang kecuali tau madodongi de metonulai
ya konul lemu ita wesuju roko enade na tatongang inabaca mi bawa na pamaringar ya rega de na baci na maringar balo ripong Allah taala pamakadai isa hakikin na sampajang iparingar na tu bawa na jama tu tanya tu masampajang itu pak to tapak koromi tapi ya to si kong katau suju mi roko mi bawa de to si gana baca de to na dingga ngarang pura si makelicu suju si pura si suju roko si tanya to tau tapak koro tanya to tau maringar tau aga pesa na tau garak badami itu dito gaga beda na talo e olahraga ko tuwiri batay be ya to si kong katau mak baca bawa de gaga ningar pong Allah taala de gaga paringaran na loko pong Allah taala aga pe ningar waram parana mana mi jaji pak bumbu na bepana jaji balu na ningar mana sini na polen na reke sarona papamula ele mak balu la tu arebe tapio kilala sampaja na reke sarona tanya to tau tapak koro tanya to tau masampajang iya na tuyasang tawaga pak deni wiseng kadaga onron na yer angka makoko apahange parallu ta jagai wija-wijata parallu ta jagai keluarga ta asija ki pakai ngai na rekota sale na sabamagay angka nakadade to na ya parallu sampajangnya yang penting makanja yang pena tawe kemudian yang kedua ia tu puasa si tongan na akatalu mija marilalan na si taunge betongan na puasa ramalang ya niala na pamulan na baraka na latu 10 ya niala tengah na baraka na latu 20 ya niala na 30 na ganna niya tu iya na paham makoy biang kana ko kamput ta makoko pa para luki matika megalada nila pora wang kalinga kemudian yang kedua ya komelo ikaji akacurangin lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka agaga parallu tasingkaru kega sitongan na degaga tau pak dena katanya ko kitabullah wa sunnati rasulillah degaga hadesana Nabi akorangi ya curi tapi kadang dalam hal pelaksanaan kita berbeda-beda magai nasaba ada yang dikatakan fikih ya sange fikih paham ya sange paham hasil pemikiran ulama melalui pengkajian Al-Quran dan hadis dek tona ya mananna agagay na rampewe na bitta si bawa po Allah Ta'ala angka dalil katiin na secara mutlak na rampe dilaluna si de seluruh permasalahan nasabak magay bayi tabung tidak ada jelas dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada tapi nakaji tau penritata sehingga nakiaskan dan mengambil dasar hukum aga hukumna disitulah hasil ijtihad para ulama nakega tawad di berijtihad mengeluarkan fatwa itane Ahmad bin Hambali maka dia ga kona pala itawe siratu sabuhat desa wadi ni ga pasu fatwa maka dia Ahmad bin Hambali de panawadi maka dia ku 200 sabu nasamono 200 sabu maka dia ku 300 sabu maka dia ku 300 sabu di panawadi maka dia siaga pinasaya se na pataluratu isabuhat desa napala napawat di pasu patwa ya konapai kudu Allah ibaca malaulisu namo batongan na dito paniyapon at pato mapaharang yan at papusay tawe pa oko ni masalah ini narima ko na naroparali memang ikaji perkembangan Islam iya angkay na hadapi na sabak kapas salang itu liya mi Romelo yala dasar hukum maka de alina guru tababa Profesor Dr. Kuresiap dalam bukunya ya komelo komita iya sangi salang mengikuti perkembangan zaman nekiade na mali oku lalan na samanne betongan na aga Islam itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman tapi de na wadi macho salangnya ko tumakada mali betongan na aga engka pasan na guru tamakada acha mali ko neki aja mu mali tamamyukor betongan na iya komelo komitai perkembangan na salang ede tunang kana si salaya si bawa masyarakat na iya to na makoka na rekuya Romelo yala kanyubudan berpikir tanpa melakukan ijtihad masisay masyarakat maka ni gaga di na kafar di nang kan terlaksana pada zaman Rasulullah tapi ang kamo dasar hukum na mandari ka ya maka dapat ya kong katau mateng itay mapangaji mapasalawa ya kong kajango ko masigi talagatoy aja tapasang jango ko to nasaba dami tu jangi bid ito Nabi itu hanya menggunakan tongkat tapi dengan kecanggihan teknologi agak dipakai rukun kamal bimakanja Islam selalu seperti itu tanpa membuang produk lama tapi ya pijakan untuk dati yang lebih baik aja nila pesang tapi kita melihat ada yang terbaik tapi suatu waktu kita akan pakai ya kumakiro salange pada nak ketinggalan onroto na kadang angka istilah atau pandita tamakada membongsa Islam ipa bicuki salange sehingga okumatiro urusan na sampaja bawah
Niya urusan nagamata dua pak. Aki misola wa atu saka. Iya makoko aku sapari pak dua ni jama. Mas sampaja si bama pasusak. Niya ko jamaah mana mo sapari kalole pakanjaki saka dan apa sui itu akan memakmurkan. Aja na nakada sidra bawa wat dijaji masuk sa liwa kampung. Narekonulle kalole te saka na sawa magay. Yetu saka paliwa egan na sitongan na mega mito de na pasui. Apa mega to maseke. Apa si cawe kami mati seke saka wakaraka. Kakdi ya mana motu. Tapi ya komiki mite waramparata tatamba denang kanala rino yaitu tapakanja kisakana ya bawa motu na sabamagi ape pacingang yaitu mega tau nakan na musibah nakan na abala magay na saba iya ro carepana waramparana polang Allah Ta'ala palagay makitu sitongan napa nakan na musibah kasi to isuro mi mataru angka pamalada na paresa kanto na nasa idilo pumana mi aja na jolo baja pipat terus sih. Ta coba gare na wanaway pak siya taong ito okolino. Aja na lino ta na wanaway na sabade na siya galalangang okolino. Pada manang itu papasai di okoy lala masigi pada manang ipapasai. Sinin na ta okolino pada mana papasai. Titi gare papasai pa angka tutolo pasai na si ganrusu mabalanca. Na lima na sini na rupa-rupa na lima na sinapa na pasilapo sisan na nasalay pasar rewa lo bola na digaga na bawa rewa papasaga sana makero papasa cipuro digaga na bawa rewa mak balanca mi bawang maega taulino makotu pak na sigarusu pasipulung warampara na makanja bola na mega oto na malok galun na malok darat na malok pangimpan na makai gaulawan na makunrei wajuajunan lidas tarpano la marina egan na agaga na lisisan na mate de gaga kaci kami na masempoy ipakyang itan niya to patanana nonro ilemma de gaga tabawa rewa bola maka kanja de to no to koroma de to no koropa ilemma ki oto maka ballo isalaiman itanay ko malaika e kadaga mo bawa de gaga aja no kolino ipasila pumanang yero maka tu kata tak lupa makanya ia tu parentana gamata dua saka si bawa sampajang namo maga kanja na sampajangi ko macarepe waramparangi igalulu matokyo ko sorry monri tatai ya ko saka to si bawa tapasu deto sita sampajang salamati apa dega deta tama pada masige ko talaca pada tu letamai na dega ya salalo jandela ko sorry monri as-salatu miftahul jannah na itu sampajange pak bukana na suruga tu goncina na suruga napi ko cara na tami ko deta katani goncina kama ko amiro iya pe ko matanga ki jame sampajalore ko de patule mak berejama na sabade patule dati kadudukan ngor makadatali 27 derajat de patule malaya rumah berejama ko masigie apa angkona nasa ngalena tamalabita bapak panita pembangunan masjid mah kada sitongan na angka motivasi 5 na lolonga te ko lema sapari angka salah satu nasi du garis bawahi motivasi na nasaba angka undian itu sitongan na di loe mak bereja mak mako sampajang mengeribi sampajang isa mohon maaf tak dampaknya terutama ko guru tak engkah hak desa ululungan tapi saya juga baru menguji kesahihan hadis ini engkah hak desa ululungan maka dai betungan ya hak desa nigi taulo mak bereja mak sampaja parallu nasalai bolana nang kamu jenne oko bolana alalangan nalori masigi pade ko menre imak kakacicang alalangan na rewa lori bolana pade ko menre melaksanakan ibadah umrah 1 kali itu pahalanya jamaah ya kokowi bola ta mak jenne ya mikopi masigi mak jenne di talolongan ngir makanya Imam Malik tu okui bola na mak jenne na pelori masigi iya ko iya na tala pak na de wani menri undiata lahiran naman iya tu gocang ko he na talolongan ya palana kama komiro itu pahalanya luar biasa dia tulle dapi na rekomelo kirekengi dan demeto je gagempe makadaga mata wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ya komelo ko reking pabere na papedale na pongala talang ni sade muli reking aja na pak ya na bawa nyawa he masumutama dia tulle maliwi sira 5,1 miliar dita pas saja siulan apa wadingi manyawa 5,1 miliar tabayangkan inakuri bapak angka profesor ahli nakuru inatari ala pangukur oksigen si bawa nitrogen ko ingat na biasa kitu ka patama rumah sakit layale tabung oksigen ni pada kiri nga salang nasabate kong katau poso pak tau mese ipatama rumah sakit de nanule pernapasan na iling ako ato na iya tu tabung tak 25 kilo isa na si ditabung ada yang 50
betul na makadai nataliti doktor ahli na pasangi ala pangukur kinga na oksigen siaga ipake sa susiwan ni pak sa susiwan ni oksigen ipake bernapas secara normal itu 2880 liter. Dosabu arwa ratuna arwa pulo na liter oksigen bawang ipake sa susiwan ni na alin na oksigen ko rumah sakit 25 sabu liter. Siliter miro na dosa burua ratu na 20 ne iya tu ipaswe nitrogen siaga egana nitrogen ipake 10 si di sabu 370 na liter na lina nitrogen asera sabunna asera ratu na 50 ipasi tambah iya duwewe siaga lina si ratu 70 juta di tapas saja sesusiwan ni bawang untuk wajah inyawai bawa kotomelo meliwi kali siulang inggare 5,1 miliar. Angka kata usogi ko kampot 5 miliar na pasudi na untuk manyawa bawang. Yaitu ampai na pakoling po ng Allah Ta'ala 32 kali dalam Quran surah Ar-Rahman pa bi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Di na pakuli bawang po ng Allah Ta'ala ko to. Betul nga naaga-aga na surangi. Ya kung kakalabihan waram paramu pasu ina sabat tawana to kasesi ko to. Apa ya kuiko bawa mana ngide mo lemes sango ko surimonri. Alingi tau kasih nak karak ko na bawah ko sesa wasa makomato je ko punggawe wasa ko mi gagagata po na kalo jo mo makarang ay di ule makamana ngi makomati itu warang parangi mata naladai na idi matu tau sogi de chau sesai ko de tapasusaka angka ni oto de na oto palari oto irendreng tarendre mana matu ya tu iya na susah Nadega ga choices say papa baluoto ko din napasusaka. Pak baluoto pak balu motor roya ko pak balu sapeda de to naman ulade ko pak baluoto na din napasusaka. Tabayangkan ko siratu oto nagat tapan na pilato. Ini kan nalabasar. Kada din napahami tawe. Nasabana magay nasang itu lito mataru alena. Nagan na pa napasaya na masu na din na natama mati ni tawe. Hanya itu. Kede mia punai ukumi bawa pak degaga si jakka polela langi gagahe. Ia mitu bawa ngang ia mi bawa ya punai makokahe. Bahkan napas masumutamana deni risam. Kada tahu pak takalupa yoli bawa batawe ko masigi na jama mati jama jamana. Yaitu ampai makada guru teh kong katau mate na cia mak daka lima na pacala lupo yaitu. Ia na tu tau ko mangkalinge ban na dena papisawi jama jama linona. Yaitu ampai na palsangala da guru tak. Ia kok bangi tahu papisawi jama jamamu. Makanya ya kong katau mate pak na dena me mak daka lima na jalalo tasioi. Pak mega bita tau nasio. Aja tasio ita pak daka bawa ni lima na tatanra inap patabangan ngoko do cila tau na. Ia na lepat letu ya tu bangi talapasang dena pacu lima na yaitu. Itu siksaan bagi orang yang mendengarkan azan kemudian tidak meninggalkan pekerjaan dunia. Maka ya gak tahu pak, maka ya gak tahu makoro. Kemudian para luki maingai cuma madarima ya maka dangka pajak bahaya makokoe. Kaya kawasa bahaya maka ya gak tahu ko tama ni waktu pak nama bali bola si ba masigi ina tu na pap na jama mati itu jama jama na bengkel itu 5 tatek basi ba mati tahu angka tu tukang kayu tu 5 pemerukat tamasina bataw itu ning miu de gaga dito na mulo mas sampaja muhalagi to ni tahu angka pamalada pak jama masigi oki lantai 2 mak betele bangi tayawa dia na sampaja masigi non roye tama ni lalang tapi dia pernah sempajang angka pamalada ya se pinayero pak bule tau mate na ule tau mate tama masigi masampajang ite lalamon rele ni salio macurita tau mate na ule den mainga malada pa ya tu makai ka pak makai ka makoko madari ka ya makadari sakanaga pakai nga ko tu tau mate na mule de mo pumainga na dua pangajalo po kilala nagamata cidi pangajama bicara cidi tanna rua kala tanna core pena na rito amatenga ngi tanna rua kala tanna core pena tanna lepaka lillah ya ko pangajama bicara ko rangi na ya ko ya na amatenga ngi tu le mala guru ngi tau buta tonga na ya tu dia na mereka ko palampurangi ya ko ngatar singgu alhamdulillah pak makwaki tu tuh maiga pak maiga
betul na agama sampaya ni tahu masigi na nonri tahu mati na bawah nola pasangi patami tahu mati wilala purani je tamah naka tahu mati bila tu tamai lalang napa masuk tu dah macurita tajangi purana sapajangin napa made weh pikku je itu. Ini kadang kesadaran kita umat Islam terlalu jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tu membela lada, makanya peringatan Maulid tu mapaka baru itu sitongan napak tu mapaka baru. Betungan naga aja nama bela nabi tari lalana watakalewe. Kita si bapu ngala taala ko napasam ko melo ko malay hakiki gayasan. Ya ko masui napasay baca Allah, ya ko tami napasak mu baca Muhammad, ya ko takko jokka ko, ya ko makka aja tu mu baca Allah, ya ko makka aja biu mu baca Muhammad. Ya ko yana tu mu pacu dena tu nalapak nabi si bapu ngala taala. Tapi mawatato apa itu si kiri ci dito parahmat na sabay paringar rapah madari to melo masih kiri nya lupai to tama batu matu WC mak dongko na paingar ramana na yateni masih kiri ini juga kendala pak betul ngena angilau kiri po ngala taala na bukarang pintu ati jadi pasapari okwe siaga egata namo mega namo angka dosa terjadi ko kamputan na sabay irisa kaputan ka nomor sidi angka nomor sidi ko kamput tadi mina nomor sidi majami den makanya angka ko kamput tetapi patola abalata jama makokohe wadi jaji me panoi pacalana po ngalatala na sabak ni tay pasapari maro barakalo po yetu amin tapi makay ka tau pa den ule papoli ya he bahkan halangi mi tahu maka na makatora cigau maka bela lo masampaya nang kamasigi na lo bah maka mana bela tu lo mak berejama rosi masigi na tes sakadage pigau mengingi bawa ngak mitay mako memang ya kong kay malaikat ko tung kato setan dituwa kada setannya ro batungan naga itu adalah pengaruh ya kong kade cingi jama mesti katantangan apa tasakamay gurut tah itu juga sering diuji pasti ya kong kagagay bawa maka maraja organisasi besar betungan na isuro ita jalo kata lalan na ita deceng besar tantangannya itu mesti engkah apa ya ko deceng ni zaman ega tantangan na ide meto na masalah ni itu apa nabita perjuangan na sangat besar maga perjuangan na nabita deceng melo na patatong ipatan raki parruun tay rempa tay tapi dia kan macai melo bangun masigi rempa batu dia kan macai jadi panitia dia to panang kana rempa ki batu teh ko to mak bangun masigi tapi aku kan rempa ki sameng alhamdulillah yang penting mon risipu moy sini na tabat-tabat apa Allah Subhanahu wa taala yang hadir yana tu ampai na rekomelo ikaji agamata nikaitkan siba perkembangan yang makoko apa ajar ta sila pasang betongan na aga urusan Islam bukan hanya urusan masjid yang pe makanaka ekong ka masigi makda 7 juta saldona aja tapake bawa pembangunan masjid bikin ekonomi Islam aja tambri bawa suju betongan ya kong kagaga makanya akiboki partokoan uku tuntu Islam kalola dengan ekonomi Islam ya ko mak balance te gola kasih bawa na lisilitere keuntungannya masukkan ke masjid melimite agaga na sumbang ko masigi aja na masigi ba irutu ibagu dia na paja yero dia nang kana jaji rubah sistemnya betongan na aga aja na tulio koro pa mega tu panitia na lapo sumbangan na tawe di kaga na balanca na patama mo ko bangin apa lo lapo do juma siko ni ra 7 juta ko ko bangi we siko saldo na masigita panitia ya tu make tu matu inshallah ko surimon ripa kinri melo malolonga ngapala tawe na reko masaldo masigi ni taro ko bangi aga balancana itu tidak ada padahal orang menyumbang untuk amal jariah kinri mancaji amal jariah ko tidak dimanfaatkan untuk masjid dia kagak tuh maka berhasil kak manci panitia pada 7 juta saldo nama sige berhasil insyaallah atau kusuri mondri nih kok ya tugas ini persoalan berat di umat kita nasabah magai alena mi bawa tuli taru bangga ni komai gai dan itu tidak bermanfaat namo sandala japami yang liang itawe ni taruh ko masigi na pake lo majini itu pahala besar maka nama dari kaya maka dapat ya ko masumbang aja jena duit tanai agak me bago manara siaga sampai na pake maka 500 sak kadaya apa 7 sisa tala nih aja nih tak bereng sameng nasa bakada kodi kantong 50 sak buet sa talu pelo surya na tuje saga gola kasih aja na jolo isapa di sisa buet angka kasameng ibalu sisa berupiah marajing malima saka tawe na iya kong ka batu na tema adak ko masigi manasa ita masuruga yetu demi na jami lansu ta masuruga ya ko mege dosa na mitejo ya gapo kama komiro
Tete siaga niro. Menita may saya pak 10 menit. Sini na tama-tapa na Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Ia komelo ikaji betungan na agapiku cara na makita menata tataran kehidupan muslim yang ideal. Ia angka ni mapangewa aja nama maulu dia na wading harabi dia tu aja mameraja. Dia di masikiri makota we dia di 10 masikiri berjamaah. Dia na wadi doa berjamaah. Nama kai gatau dia ni semilodang untuk alena. Manyaman ini misangi milodo untuk alita manyaman lada tapi makai gatau dia ni sangi piko je sarana pak dongangi imangi bawa na bacuri mangami bawa na makanya di imangi jatuh si tagare mah dia ni sangi tu teh kadang je milau panas saya cele nasabah magi angkat tu tau milo mangkalingi pak dongangi tapi mereka tu tau pak mabasara dia napa nasa atau mangi bana aming iya bang maniro betongan nena tu saming dia sang kadaga memang urusan ni mangiro pak mereka tu tau dia ni samilo dongangi lena pak itanangi Allah marabana udus kuna itanangi aku jero milo nasa desak dia miro apa lah piko nya tu yasa iko milo ini iko dia misenga ka milo. Makanya pak ubasangi iya mana ko jama safari makor tapi aki nggak deto iya ko mangilau dongi bahasa Indonesia nya bicara gini iya tapahangi itu lebih khusyuk kecuali mas sampajangi aja tak bahasa Indonesia apa dia gagal iwa irona masih gitu napa nih dia na cocok itu nasabah dia mentu diterima iya ko pak donga maka dami nabi minta apa yang kamu butuhkan dia nak kada ngilau ko pada batiku mengilau cuma nabi menggariskan berikan salawat istighfar sebelumnya itu adalah tatanan doa puji-pujian kepada Allah. Wasak mako mati idi ketua pertama proposal ko Pak Bupati dengan segala hormat. Ke pengantaraan padahal capak-capak nama tu minta sumbangan. Mata na yoki mana butuhkan uang sekian dan langsung tanda tangan. Ini cucu tadi maka pengantaraan salam sejahtera kami haturkan kepada Bapak karena kami mendengarkan banyak bantuannya kepada fakir miskin. Magi nang kapoliasi makor na ya miru yawe perlu nolok-nolok lami. Itu adalah pengasabari na turun rahmatnya. Kamakum itu pengantar sitonganna. Kita juga dalam beribadah butuh seperti itu sampai sunnah itu kan pengantar. Asan doa sesudah asan sholat sunat sesudah sholat sunat kita duduk istighfar sikir. Pak Mega bita tahu kupure ba mangaribi tadi na sampai sunnah. Aja nak caki dia tu nama rigaga. No. Wasa makrame nabi tayana melo ya ko caki. Aja nak. Itu datoni tapi aja tarogi. Tudangi ilau dongi masih kiri yang kena talolongan. Aja tu dah bawa mitete masampaja kacinga-cinga wattu ipake wading aja tak kosong kangi waktu na cinam palada mi pak ya ko pakasiwet melo tareke na setong itu ya ko na pulo na tau toki setong masampaja balikan 50 tahun akasiage masampaja siwani sesu siwani akalima siaga menit sampai jang isai 10 menit sampai jam mangaribi 10 to menit ikali 10 di menit ya manang berarti 50 menit na 20 paja sesu siwani na 50 menit tapake makasiwang 20 talu janna 10 menit agi goreng apa masih na po Allah Ta'ala yaitu ampai namo nabita maka dato degaga tau tama suruga na rekotannya apa masih na po Allah Ta'ala iya pa masih na po Allah Ta'ala pak aja nih capa wadi jayo kilo olok kolo ilolongan itu sejarahnya ada makunrai asu na pinu na tama suruga makunrai tama ranaka gara-gara coki na tongko dena bengi na tongko mina mati kuratuna na tongko apa denandre apalagi mak bengi lo kuiri lalang nak cuki termasuk ya tuh maka tuh ika ya watanna pak tanya pas seperti makoro apa dia nak bengi cuki ku pas safari rewat pilo bolana selesa makiro batongan na aga paralu memang bu paralu kita menjaga udah hulu pisil mikafah tama kuri lalana aga masalahnya secara keseluruhan betongan na aga pasal langi ampeta pasal langi ada adata nasabak maka tiga tahu pak maloi bidak nerapa songko na raji lo mak bereja maka tanre pangka na mega galar na tapi magala misa itanana tahu maka iga makuat ya kuyula ni pak di boleh pak bati ya sange pak kasibiang apa ya tiya sange sampaja si bawa puasa sampaja saka telu aga-aga pak ibadah haji ya kuma bicara pacinga waramparang iteri resoe asele na resoe waramparang apa cinga na waramparang saka kama komiro kemudian ibadah puasa patanra na pasu
aja na to taliwa ko orang parangi aja na to taliwa ko lino to maringara ko surimondri yaitu gunaan puasa. Kemudian sampajang agak pak diboleh sampajang yaitu sampajangnya agak-agak nasingkaru isinnya yaitu amalangi mak barakai mak barakai sini na jama-jamangi na sabak sampajang salamakan lino akhirat sampajang ibadah haji laksanakan nang sampajang tapi kadang tak kalupa tahu na sabak magi arepano kolino na lupai pakasiwengi ya ko terlambat ki mas sampajang asija ki tapi ya mitu tahu ding masija yo ditama suruga lai paresa na reko tapak bangi tahu na tapak kedo lo mas sampajang na ya to na watan na pa iya apa mega tahu na la matu pi de to pabaja matu pi nasabari mandari cica mani makjene na dua waktu ya tu makega tapi ya kota jamamu ya kota terlambat ki ya Pak Mega tu tahu Pak Wita Pak Galungi makoko ya koloni ma ko dena na sampai jam mangari bisa manina peletu bolana Mega makadaya bawa no jam aja lalu tasalai biku makwiro tajam lalu ya ko melo ki mole lalan na manta sapi pura pi mas sampai jam misa na po mas sampai jam mangaribi ya ko melo ki mole lalan na Abu Hanifah na jam memang jolo akada pala yolo mati itu yolo itu maka di manta sapi dia hargai watun na watun na isa tapi dua lala tola manangi betungan naga ki kami ta paleo ki ta awaleta na tu kuru ko makiro aleta na tu kuru makade ipala yolo mate yolo eta jaman ya tu tajame yolo mangaribi aja mo tak keadaan makade tu malaikat mak baleo akadaki keadaan ya sange keadaan tanya watuna ya ko makadaki adaan watuna ya iku mas sampai jam mangribi sholli pada salatil maghrib salasar mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi taala Allahu akbar maka dari bisa Pak Basar bicara gini mas sampai jam mangribi kak putar lepas terlambat kak tanya na watuna Allahu akbar cucuk matu ya tuh cucuk matu ya tuh Pak niga surah ko matang rewa nanti je tu nama watangnya tu nia Pak makai gatau ko tu pusok ko nia nania aja dewi bisa nama gampal ada ko nia nama mama bicara gini nah itu sampajangnya pamulana takbiratul ihram ditutup dengan salam ya itu sampajangnya ya ko nia tania apa cuma asusumpungan nanya alat tu kan nia sange pakasih si bawa pangolona okinya makanya perlu ada niat iya kene surah parangkona si bawa lama kama komiro iya kode gage itu dia na cocok harus angkania tergantung bahasa eta pakewe apa iya mita koni make gatero na ya mana ro baca soal lipat dia mah digaga cocok sah angkat toto makada dia wania mania mosi to kana demina pauwi kama ke gatau makada we melo ka manre bali basa ngasa ding lo ni mare katoto wah malaba mi apa nak bisa di menagan rusuh dia nagana pau-pau mah mati itu. Nggak usah diperdebatkan itu betul kan permasalahan make pak aja nah yang jelasnya ko sampajang maka de guru tadi mulai pananung ang paringaramu alengi sampaja sunah onrona nabi ta manganrongan rokum salama yang pe ko sampaja perlu na sabo-sabo ko ki sampaja sunah matempele yami ko patempele na bata jama pak mega tahu pak dua kedua milo mas sampajang yami kedula ada si badul piti pak angkat baju baru na mena pitang ya nawatan na make de gaga patempele di sakadaga mena tempele pak de gaga patempele imbana punna ya nawatan na narima ko na naro ko sampaja perlu dan ini yang terakhir upasangi betungan naga na pangulo ito pandritata pangulo apa salah ko makasibya ko de mulai paringarang mataruna sabade me mato mulai ya ko de mulai patung kayo koroko musuju unania kedomu apa na monrima pasisingkaro betungan naga angkai asisumpungan na ateri takbiratul ihram loriponna ya ko kata bereki aja lalu telah pasangin paringarata yaitu asisumpungan na atel loriponna kemudian yang kedua iya kana abudo iya kana stain pangulo na atel lokupun tak bagi dua kutu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nomor talwi betungan naga alat tukan nananya baraka na tajallo kang ilalang onrong asalama kang ngaleta di batu masahadat. Kemudian yang keempat beresan langi yaitu beresan langi maka de guruta ni gayon rima sompa make gato patada ngilima na konrona sujuna pana sepung kurupana anu salah salangi itu upasangi aja lalu nasabak mage de gaga polo ko nabita sitongan na makadami tau pandrita ta pasang dan itu na patereka kami jito sampai mandari makaleliang agama patareka atau pandritata maka dia kumualai musujuki ia na tetau sitongan-tongan na mapunai wisipak na yasang etau ni yasang etau dua ta masyarakat talu tamalai sa angkai nabi takutu Muhammad Rasulullah
Muhammad atai rasul suruh Allah puangi ya kong ka ata angka suruh ya kong ka suruh angka puang denang kana sila pasang atai angkai Muhammad angkai rasul angka subatungan na aga ya ko angkai tahu pura mas sampajang na palin na iliman na itu tahu tak salah na sabak mage sifat na mitanay angkai mak dibola ribatak kalewi meloyala iya ko iya nanti pak dibola batungan na aja nya sapuru rang kurupay na sabak make gato palin na iliman na sapuru kurupana na sabak mage kada nang kalinga tomi upasang iya sangi sipak na tanay pak dibola di watak kali make gapa ya tu sipak na tanay ya kong kajana tahu ya kong kagaga maka botalam mai gare tak ditu bauna batungan ya kong kajana ta idi na subu aja na tapodang supaya mage po Allah taala subu ngi jata ko sirmonde na po Allah taala. Kemudian yang kedua sifat na tanay itu pak dega aga na tarima mana ngagaga tapi denang kana baruba alena tu batungan na aga anu majatta maiwi angkai tata ya lena tapi dari situ sumber segala kehidupan khairun nasi ampauhum linnas si kanja na te kong kagunana maka nabu rewa ki matu dawai wilakaita maka dapat asam paja lalu tama gari ranaka te ko dena sampaja tapi ya kwidi deta sampaja malada kama sila na sabamagi namulah kita tamatoranaka saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.